eta itxaldu ingo YouTubea, bale? Vale. Vale, ya está hor gaudek, Vale. Bueno, atxalde hon denoi, ongi etorri, basekiuk denok egon gaitukela pixka denbora katzen Norweitzesakin, porque denok agintuan zai kufade finala ikusteko, eta gaurko egun berezi hontan gonbidatu berezi badakau, como no podía ser de otra forma, Fischer Euskaldun, ongi etorri Pikongo Xakeko estudiota, zemoz? Ondo, eurra. Eurra, ¿no? Vale, bueno, ingo jatena konpartiu, a ver, asmatzeaten, eta bueno, Leicester hasiko gaituk, jungo gaituk pixkat igual repasatzen, vale. Ah, bueno, jende gehiago ziok, no? Sortzi, onberdie? Sortzi bakarrika, ni pentsatzen nian jende gehiago, ongo gala. Ez, bueno, sortzi klasifikatzeitu aberik. Ja, baina hiru etzekit directamente o ustenian. Ez, sortzi da gaur hiru juteitu Barcelona. Ah, vale, o sea, que bestia guan klasifikatzeko, vale. Bueno, pues, etzekiat ja ikusten nahi gaituken, supongo baiet. Bai, hortxe sekau. Sortzirak eta boskian, azte ikusteat. Sortzirak eta bost, vale. Bai. Más bien sortzirak eta 10. Hor izango ekordun, no? Bai, hori hortik. Vale, bueno, zeintzuk egon goitu, guazemak pixkat esatea, bueno. A ver, alde batetikan, sekauk, txitxiki hau, zeindek txitxiki, hau astazioek, no? Txitxiki astazioek, claro. Vale. Hau dekibon, etxatek etortzen oain abizena, Dominguez usteakela. Gazteizkoa. Ez da desautzen. Bueno, gogorraek, Gero Alex Odriozola. Hau argandoñaek, Iñigo. Bai. Diablo Azul etzeki usen deken, no? Ni idea, un incógnito. Incógnito. Profesor Profeta txikiek, Xabi Aranzabal, eta gero zehazekauk, Alex Larrañaga, Oidek. Bueno, pues... Torneo gogorra, ¿no? Principios, esango jau. Oso. Vale, a ver, que... Zikindu nintzaitek hemen arratoia, xaua... Galdeusak agerrotu aitzeke, jendia, ikusten nahi deke... Etzekiat jendia haideken ikusten noain goz, baina, bueno... Guain gozetzio jendia, no? A ver, 3 pertsona zeudek, a ver, manifiestense... Bai, Miguel M, zin izango... Ah, Miguel Manterola, vale. Ondo entzuteak eta dena orduan? Manterola naita? Ez. Hau pataula izangoek ire klubeko bat, no? Bai, Manterola naita, Ah, etzik izendeken Manterola. Vale, ura hartuko jat, Miguel Malo, osea, lasarteko nire ekipoko badeki. Ah, Miguel Malo, vale. Aurreneko tablerua. Vale, pues de puta madre. Bueno, orduan Xeibin alde, no? Bueno, hombre, Xeibik ingesti gaur, no? Bai, a tope. Sin desmerecer a los demás, baina... Claro, es que ni pentsatzen ean izango bala Espainiako jendeak inda, hola. Hori Barcelonan dekerik, aberra klarata izen. Hemen 3 juteitu Barcelona. Vale. Osa, hemen 8tik 3 Barcelona, eta geroan presentzial jolasteien litxesen dana batea. Vale. Espainiakoakin, danak batea. Ah, baina online jolasteieke bai? Bai, bueno, presentzialen, jo que se, trampak iziteko danak batean zeude, kolako zerbait. Vale. Gaur bai usteat ja zeakin ditukela, Bai, zumaz. Kamarakin da hostiak. Eta zizan bernian, ik pasaldek hortikan ja.
Bai, pasaiat grupo batean, pero beste batuta jarriko dit. Bai, jarrizak. Vale. Cristian Curiel, Diablo Azul, jartzei etxatiak. Cristian Curiel, vale. Horren kontrako esturian bilabonan. Ta Shake Master zein deik, Shake Master? Etzekit, behar esango, igalde biloko, a ver zer esango. Hori hain aukiten, a ver, esateiken. Shake Master, zein naiz? Vale, a ver, no gehiago bialiko jau. King Five bialiko jau. Diablo Azul hori gogorra, pero nik irabaz iritxon bilabonan, así que ez dekain gogorra. Hombre, el Fisher Euskaldun... Es mucho Fisher Euskaldun, tú. A ver, zein gehiago zio kortikam. Tío, nahi atin streaminga Euskadikoa ez, Espainiako txapelketa ekiposka, Euskal Herriana, que so de Koller, da Iker Tafal, da etxikiatz bestia zein deken azkenian. Eta baina zer gertatzek, nire arreba eskontzek, orduan igual ezingo jat. Baina, bueno, ikusiko jau. Nire arreba eskontzek, Bai. Orduan etxekitalko jaten. Baina, bueno. Sin más. Bueno, txiki... Bueno, a ver... Guazemakita gure porra, ¿vale? Venga. Ikzein esatek irabaziko ikela. Ez, txitxiki, Alain Prietoek profesor profeta. Txitxikidek David Astasio. Txitxiki irabaziko ikela. Bai? Vale. Ba, nik Xeibiki izango jat. No parte de favorito, baina basikiuk rapidetan oso naekela, da... Betire horraldik sorpresak eman, no? Galdeudik, txitxiki ez da Alain Preto, txitxiki Alain dek. Osa, Astasio-ek. Astasio-ek, bai, David Astasio. Que bueno, favorituaek, no? Esan dezagun favoritua beakela. Favorito, claro. Profesor profeta, este poeta, baina bueno. Y Kriston liua dakar. Bai, hiru zalkatzituk Aitor. Ya laizter hasiko, ¿no? Espero jau, porque ya txigatze gehiago esan. Bai, baina gero hauak nola eken, beti pixka berandu, tal. Zumea sartu berditu dana, usteat. Bai, egongoek faion bat, hortikan, seguru, da. Ida, Shake Master zeinoan, ez egin jarriketu. Shake Master ez dik esan. De inkognito, ba. Bueno, inkognito. Bueno, ya geudek 7 pertsona. Ta ze... Pabloik, asko moitze jendia Twitchen da hola, ez aldekera ekarri ber jendia. Zarauteko zean jarria duetxe, egiti, nahi dikera sartia, baina, jarri berdek dakakena grupo hortan korne difensemiak inda hori, hor jarri berdek. Bueno, horretzekitek euskiraz, karo, oie, problema. Ikuste gu euskera ziteiten da hor, Ja, egiaek. Vale. Xeibi nervioso zitxon, Bueno, a ver, es que nik ez diaten ulertzen dek, ze hosti tako balio zitxon mirabaztia bezu torneua, si ya zailkatzeko bakarrik balin bagoan, baina bueno. Sin más, ya está. Bueno, nervioso zitxon, esan ziren lasai eta si azkenean tiene todo para ganar y nada que perder. Bueno, a ver, aurrenengo hiruretan gehatzia etxekak hain zaila, tío. Irabaztia, bai, puede ser zaila ekela, aurrekoan irabazintzia, baina ez tekerreixa, baina aurrenengo hiruran artian, bueno, aldik hau lasai asko. Igeuko itzan? Bueno,
A ver, nik ez diat uste gatuko nitu. Ni, bueno, o sea, Xeibi obia, claramente, rapidetan, desde luego. Orduan, bueno, a ver, nik adiez Xeibi ikuste dat fuertego txiki o argandoina baino, rapidetan. Orduan, bueno, gaur ikusiko jau. Emoción en todo lo alto, Norway txesa lagaiek, o sea, ikusiat guia hemen amar gaudek, Norway txesan visualizazioa geisten adituk, mundu guztia etorriek honea. Eta ikusiko jau. I nik hausti bat emango zioto la maia eman berba zaiok, Zer mareatek? 2 minutu, teorian, minutu bat. Baina, bueno, porra hori ere bai aldi hauin, no? En plan, a ver zer urtean hasiko, ken? Orduan hasiko dezu, pongo. Ke ba, ni jarto. Osa, zumakin da hori, bai, Robin, etxekiat, ostia, doble vuelta balin baek, nien auke ongo demora guztin. Espero jatezet. Nola doble vuelta? Vuelta bat izangok, no? Litxez ekortan sasteron da jantezi. Bai, bizak, ba, hortxe ziok, a ver, hasiek, ba, bai, hasiek. Vale. Bueno, metxo, galesekin, Ortodoxa. Bueno, katalan aite ziok. Bueno, tarras bat, azkenean. Posizio hauek, Xeibiri konbeniziotekela usteat. Aurrekoan ebai peoen da maizlau bat izanuan. Eta Xeibik irazizian. Aunque egiaek etzuala oso gondo gehau. Pieza batzuk aldau zizkian. Bueno. Vale, nik ezagutenean linea hau saldia B-bitik atea, eta. Este irutik, baina bueno. Baina bueno, rapida baek. Ontan nik usteat dela hau azkar jolastekela. Vale, oain dela hauen nahiziok blokea hau, saldi bat zebosten sartu. Planoiek zeskak esan dezagun txuria. Jugada hori etzikat asko usa ez zaiteke, baina bueno. Vale, bestak alfila eseizen esan berdian hori inberdik, ez? Bueno, nahi etxatek asko gustau jugada hori, Igual hobeto gela hauen. Baina bueno. Sin más. Egiak, guain batzutan igual aldekela un taktika bat dela hau da gero abin jan. Txekiat gero alfila gehatuko eken atrapauta, baina bueno. Matik guain dela hau balio ziala, no? Dela hau. Azkenian, peoia islau horik entzia importantia, Lenguan, esan tien, karzenek ez dikela jolazten ni kontra peon aizlau, ni con el peon aizlau. Osa, tabliferu ekelako olako sartzen. bai? Bueno. Bai? Ez dekela inoiz sartzen karzen olako posiziotan de peon aizlau o kontra el peon. Bueno, nivel hortan puede ser, baina gure nivelian, pues. Bai. Esateik Robin uste dut, zeak. A ver, jartze zian fixed pairing, o lako no sé, fixed no sé qué. Fixed pairing, o sea, que imaginatiat baiet. Izango ekela hori round robin bat. No, round robin zer dekide igual. Round robin dek liga. Round robin nahi izkezan liga. Vale, parejita, Xeibintzat. Baina, bueno, principios txuria hobeto. Bai, azkenean peoia islau azekak dutxak eta piezak aldatzen siestiken enien. Normalian beltzak kontra juego kitzeik peoi dama islauan truke, baina hemen kakasko. Bueno, parejita. Parejita, oidek, parejita. Baina guain adiez, caballo por... ez igualillo. Etzekit, Etzekit eso tezioken ja taktika. Baina alfila, adiez,
txekiat ordena, baina dama hiruko ideiak, ez? Uf, ja parejita agur, Ojo. Vale. Vale, dame F6. H4 bat, H5 bat, oain igual beltzantzat, no? Joku pixkatiteko hortika. Bai, Torre eta torre de sortzi. Torre C9 bai gustatzeak, o torre C5. Torre C5 esan bernian. Nei torre C5 sekurzea gehiago. Baina torre C9 bai interesantia, guan. Belau iten basiok, torre aldau perdi, no? O torre C9, ikesan dekena, torre C9. O torre C9, ja. Bueno, guain aldatu eskeo... A ver, egiaek gehatzekela... Orpei bagaltzik, no? O ez? Ez, estik balillo. A ver, filpor... Vale. Bueno, guain peones colgantes al lado de que estructura... Bueno, pinta... A ver, txuria hobeto ziok, hori argi ziok, baina, bueno, ez kriston bentaja handia da, denboran, korre kamino xeibili, hostia, damak aldau etzetik gustatzen asko, Esko hain, bueno, zezutabia hartuko beltzak behintzat. Bueno, anteko zeude, ez? Bai. Pixkatu beto egun. Bai, pixkatu beto txuria bai. Torre de sortzin berdik, guain, no? Etxekak besteik, ose? Bai, hori matei, no? O beste aukera bat aldik izan dama bebost. Dama bebost? Bai, amenazatzeko... Amenazatzeko bebin. Ja, pero bebi defendu da zio, damakin. Igual dama bosto beto, ez? Bi ikutzeko. Da zio, ez? Dama bost, abin ikutzeko, lo que pasa que abin ikututzkeo, dama de bostek defendu iteik, oza, defendu eta gehatzek. Hori, ulertzek? Osa, jateat de bosten eta gero defendu itea eta bin. Bueno, denbora asko pentsatzen xeibi. Lo hartzen nahi deguen. Eta gehaudekor. Zein nik aldau? Ostras. Bai, etxatik hosti. Ja, kontrajugo nahi, Ja, baina... Kontrajugoak nahi di, baina eske peon de menos, no? Igual bain torre C2 directamente, janezkio el C2. Baina, etxatik gustatzen, H6. Eske hueko bat, imar digo, Bueno, aktiba hoitek, behintzat. Matezian dama bebostua la jugada, no? Al 1X, no? Bai, al 1X, baina bueno. Gaina ez dikin H5, beltzak, kizatek idea, hau sufringoik, Bai. Eta bestia zer den, maestro badek? Candidato a maestro. Bueno, a ver, hau behin aldauta abin... Txekitze esan. Supongo abalde que la aguantau. A ver. Oain, es que debilidade bat sortuko ziok oain ja H6-en. Supongo janin beruala. Bai, hau ez dik aguantauko, Siento decirlo, baina... Bueno, quién sabe, igual bai. Este hau izango... Este hau itzengo antes de tiempo.
Pasake erregia moztuta mantendu berdik, osea, ez baik hori iten... Ja, bete torria, nizizio kaldau, no, emateik? Torre a 6. Torre de 6 itxo kalde, no? Se jodió. Bai, ja sartu. Ba, oso pasibo gehaudek, no? Bai, bai. Ez dik ondo jolastu peor izlauak. Vale, bueno. Bueno, no pasa nada, jarraitzi hau. Vale. A ver, bestetan segertaudek. Inigo gira zindik, Alexeke bai. Inigo gira zintziok, Cristian Curielei. Astasiok, Alex Larrañagai. Bueno. Guazemak ikustea xeibi. Vale. Alex Odriozola. A ver. Venga, Siciliana. Bueno, momentuz txata etxiokai zerrizaten. Eosein zalantza balin bakazue, aprobetxau. Ez teketa egun ere ukitzen Fischer Euskaldun direktuan. Bueno, pues a ver, ona ez dek. Baina, bueno. Ja, extraño. A ver, hor normalenak saldia bebost. Asko, ahí depende de bien Alex. Guain enroque, ¿no? Es intziok jan el hauen. Porque alfil por F7 sichón. Dama de vos, ¿no? Bueno, bai. Dama de bost o alfil a bider aurrena. Hostia, gelao, Gelao. Gelao. Bueno, saldia bider rebost, guain, ¿no? O sea. A ver, nere ustez ondo indik hemen liatzen, no ez? Hostia, G-bost. Teoria etikatea zioko idek. I, de puta madre ikustea eta, osea... Bai, osea, gaizki ez, no? Guain alfia bider... Saldia bider. Wow. A lo loco, Bai, festan sartzen nahi dek hemen. Asko gustatzeak posizioa hau, txoriantzat. A ver. Oain saldia G6, no? Saldia G6. Wow. Saldia G6 eta gero... saldia G6, torre sortzi, alfia bider F6 da gero dama H-bost, no? Saldia G6 de bost. De bost, saldia bider F-sortzi. Torria, ikutzea. Saldia G6 inindik. De bost, jaten baik torria, alfila jaten da ero saldi ez tekateatzen, etzekit, Bueno, baina, de bost saldia bider de bost, sekat. Simplemente. Jate vaya G6 caballo por F6, jaque. Ya, claro. Guain, dama, a ver. Listo liada zio hemen. Bai. A ver, guain gustaezeak alfila bider F6, tío. Hor pieza galtzek, ¿no? Caballo F3-ekin. Bai, pieza galtzek. Vale, nahi dikin F3, pero es que, tío, guste. Pieza galtzek amen, ja. Que, tío, guste, hemen ja galduta zio. Bai. Hostia, balioa zitxon,
Oso alegra ide jolasten partida gomatik. Ja, torria jatei baino. A ver, pieza de menos. Azkenean. Beltzabi piezas eskak, txuria bat. Bueno, al pataleo, ¿es? Pataleo. No hay otra. Oen gusta ez zaitek, igual beltzantzat. Nah, etzekit. Gambernian, alfia etxeiru, baina, bueno, hau. A ver, torre G-iru. Ja, saldia ebos etorrek. Dana zetostik ematik. Ah, itxo nahi, torre por G4 da dama por... Ah, el caballo por H2, gero. Bah. Torre G3, pero es que... Bai, baina guain caballo de 5. Ta pieza osua galtzeik. Es que etxekak defensa. Para rendir ematik. Bai. Bisa, García, botate aquí. Hombre, galduta zitxoikan, zein goik. Ya, a lo loco. Se acabó lo que se daba, ¿eh? Bai, he hecho película que... Bueno, a ver, chat hortan, utzi behar zaituztet oso ondo aizeazte bikote. Vale, Miguel. Eskerrik asko pikongo xaken komentatxegatik eta hurrengo arte. Ze aiaiz, soinu horiek entzutizkatela? Ze soinu? Txekia, ti. Tekin katua izango, edo, a saber. Katua izango, bai. Zertzekak xeibik hor, urtsintxe bat, o zertzekak hor? Bai, ze bat. Ah, bai, hoi izango guan, porque justu agu... Hostia. Saldia F-iru. Se jodió. Se jodió. Bueno, bai, baina bueno, a ver, Xeibi, venga, no nos vamos a venir abajo. Bai, horrekin nahikoa aukiko ezian, berez. Bai, guazmak ikuste hau, astaziona. A ver, astazio txuriakin, bi peoi gehioz eskak, eta kompensazioa etziok inundik, no? Hau astaziok irabazita gaina denbora gehioz ekak, irabazitazio. A placer, como que mate hurrengo jugadan, no? O sea, imparable. H8 mate H6 da F8, pues torre a 7 mate, ¿no? Vale, va. A ver, Argandoña. Txiki aurka. Txiki txuriakin, pieza además, irabazitazeok txiki. Completamente ganado, txiki. Vale. Pues txiki remontatzen.
Eta hurrengo ronda 11 segundutan, ekipo. Venga, Xavi. Bea, Xavi, oain nek importantia kastateatzia. A ver, argandoñakin, venga. Eta argandoña deskonektauta momentuz, Hostia, tío, babua nauk. Seba. Tomar por culo, tío. Sepas arriba. Berdin. I, deskonekto nautazio Inigo, Ja. Etzekiti. Etzekit, arraruaek, no? Vale, ya está hortio. Unai kase izangoek, Unai Kalbo. Haupa, Unai. Semous. Vale, Inigo bete eskema iteik, o illa beti hau iteik, askotan ikusi ziot. Unaika hausin izangoek, Unai Kalbo. Suposateat. Vale, F5-ekin jutek hor, Xavi. Unai Calleja igual, Oi, Calleja, nahi nian esan, barkau. Bai, Calleja izan behar. Bai, barkatu. Unai Calleja. El nivel es el nivel, se nahi esan, el nivel es el nivel. ¿Qué quieres decir con un nivel es el nivel? Calleja. O sea que iri referentzia iri, ¿no? Gaide. Jakite kopia dekela. Vale. Pena, ez diaula euki Unai finaldia hontan, baina, claro, jokalari asko zodek, eta bakarrik aldituk egon 8, no? Jolastu zian Calleja? Bai, jolastu zian, nik behan aurka jolastu nian, de hecho. Bai, oengo atzera, jolastu dutela. F3 da, hauekin rebenta oposizioa guain, no? Zaldia desei guzta ez zitzean, Baina, bueno. C5, guain aprobetxatzen klabada Xavi. Bai, C5 guain. Indik, C5, T3. Han. Bueno. Hortziok. Ba, partida hau klabe dek, Xavi bintzat. Bai. Bai. Ta, hombre, oso ondo etziok, no? Ba, igual ebostela, igual zian zaiao, ebostela. Pase que, claro, clavada zitxon, hortako jarri que bai argandoñako hor dama. Osa, torria. Toain daman un kolokau. Igual besaspin, igual desaspin. Momentuz desaspin, gero besaspira juteko igual, o cesaspin. Vale, torre fesaspi oain ingonian, doblatu alizateko. Torre sortzire bai normalaek, noski. Baina igual obio guan torre fesaspi, no? Doblatzeko gero desaspira juteko, no? Presionatzeko con todo en D4, no? Hor, torria ez dik ondo kolokau, Xavi, nire ustez. Zeiru zait, Fischer. Zateat, alfia irun aurka, hobeto guala torre fesaspi kolokatzeko desaspin, torria. Igual nervioso ziok Xavi gaur, pixkat, esan deken nahi, no? Bai, nervioso ziok.
Vale. Ya que Santia demasiado horretik. Igual le pasan una mala jugada a los nervios. Pero bueno. Xavi kalia diasekak. Hori bazikiu denok. Y, guain alfia bebost. Que gaina jugada hori dek típica Xavi. Ah. Entrenado, ya. Bueno, erregea pixka pelotetan, ¿no? Pixka. Este kai bere joku aiten Xavi, bai, lo que pasa que, claro, beltzak etzeskak ere espiezak atakatzeko. Bueno, bain zela ikutzeik, a ver. Bai. A ver. Bor. Guain ebost, no? Txikit. Ebost, gustatzen zaitek. Kendu debilidade hori, betirako. Bai, tiene pinta, ¿no? Bueno, indik torre C6. Xaviziok, txikiti, Xavin jokuaek, taktika, atakia, indikena Alex Odriozolakin. Estilo hori. Ya. Atakia, hor oso nivelon azikar. Azte balimaek gehiago defenditzen, gehiago aldik sufriu, nik usteak. Baina, bueno. Ya, Iñigo torre de 6, piqueza sartez izkiok. Inigo iten bere jokua. Alfia esazpi. Eta hemenetik rekuperatzen behia? Osa, behi hori irabazten? Bueno. Principios es, ¿no? O sea... Nola, ez guain zeiteik Iñigok. Altzian inaldau, baina, bueno, ez tikin. A ver, nija ningonian, ya que behintzat ataka ingo ziutek, ba, behintzat... Janingoi, no, supongo. Bai, horre hasiak. Ya, es que erregia F6, ojo, Buah. Erregia esazpi merkoik. Zein goikoa. Buah, tío, este. Buah, se jodió, Alfia bebi. Alfia bost. Ya estamos arriba. Mate dek, ¿no? Vale. Pena bat. Guain bai jartz zaiokela jaga oso beltza, ez? Bai, txumo pastel. Eta, hostia, irabazintziok Larrañagak, Odriozolak irabazintziok Astazioi. Bai. Partida posizional bat, tikitin. Astazio berdin, igual posizionalki ez dekain gogorra. Dek oso gogorra taktiketan. Baina, bueno, mate haula gai. Ez que ya etxitxekan beste aukera ikan. Vale. A ver, dama por F8, baina ez que dama por C8 ere bai basitxon. Vale. Odriozola liderziak? Bai. Eta falta zaiguk galdu indik. Mate. Vale. Pues hurrengo ronda. Venga, Xavi, ánimo, Hor, galdera izan dekena. Aitor, round robin. Round robin nahi izan liga. Behaldik izan round robin a una vuelta o a dos. Bueno, etxekit, igual ekibokatzen nahi nauk, baina... Pero vuelta batea, Bai, vuelta bai. Bai, vuelta.
Vale, Xeibi berriro peon da maizlauakin, baina berzio txar bat, ikusiko jago nola izan deken. Alapina. Vale. Hombre, guain, etxikiat balio zioken alfil por F3 da caballo por D4. No en caballo por D4. Teorikoa ekau? A ver, hau alapinan... Normala emate itez dana. Baina, a ver, guain... Osa, dela buen jateiat, no? Ja, hori bai, bueno, ez dut egize indiken hor Xeibi, que esan. Dela buen usteko, dela guzteko. A ver, igual estic balio, porque caballo por D4, igual siok dama A4, ta caballo C6 sin verdek, ta hor alfil por D5, torre 1, alfil G5, lako sose. Bai. Seguro Xeibi bat egikela omen sartzeko hori. Bueno, Xeibi esteko oso teorikoa, Baina bai dekela oso taktikoa, orduan, naizta ez ezautu igual ikusin. Porque caballo por D4 naurka ez dek ikusteko saia. 10 segundu tarda uxikikerik, hone iristeko, así que... Bai, baina, bueno, rapia ituk. Dama lao, a ver, dama lao, no? Bai, jaten baitea, dama lao, da hor... Oidek, saldiat ez bain, ze jango banik, alfiakin o saldiakin? Saldiakin jandik. Nik igual, nahiago nian jan... Zeakin, alfiakin nahiago nian jan. Ostia, rekuperatu ditek? Eta zeneekin, torre 1... Torre 1, no? Torre 1, alfia F... Torre 1, alfia kingeo jarri atakatzen. Torre D1, Nei hau etxetik gustatzen, torre D1 hau. Baina, bueno, gaizkietziok, baina gehiago gustatzen zitzean sakrifizio puro bat. En vez de recuperau. Baina, bueno, hemen pinta oso ona sekako neke bai, Que guain, iten bai, alfil por tabain enroquetzio balio, por alfil por F7, ¿no? O sea, ezin nik enrokau. Bai, kendu indik dama. Atzeapenak inoa, no, Pablo? Bai, pixka bat atzera penazio que menuziat, bai. No, segundu bat, Bai, Unai, 7 partia dituk. Bueno. Zeirutz, hostia, sitxon alfil G5 bat, sitxon, que jate basean gero alfil por C6. Ah, bai? Bai, no? Bai, polita guan hori. Baina esateiat, ikuste zio Xeibiri, oza, 10 jugadori Xeibik ikusiteiki, no? A ver, igual ikusi indik eta etxeo guztau, hori ere bai beste aukera bai, baina matezian nahiko ona, igual. De hecho, oso ona matezian. Porque ez baik jaten, bueno, igual horiek ez jatia, baina etzekit. Hostia, enroque Lucia. Uriel, pues, suicidio. Horiek suicidio bat. Hostia, Curiel con 2 cojones. Está rarua, ¿no? Enroque Luceau. Es que vienen todos los malos, tío. Mira, Xeibi, agarri la ikera. Ostras, presioa ziok, guai. Mayor demora galduik. Igual dama C2, ez dakit, Ez, vuelta oin dekatzea. Da, de 3. Baina, bueno, denbora oso gutxi sekak. Kurielek. Ezin enrokau motxilean, ez diatu. Ja, ez que etxuek, ja, nik ez diat ulertu ere, hori. Osa, nahiago jat galdu peoi bat, que enroka hor, tío. Ez que hor enrokatzea iruditzezak lokura bat, baina, bueno.
Ostia, hori etxea guztau bate, Hola, F7 jani, madre mía. Nik ezia jaten hoi. Baina, bueno, horregatik ziok hor seibi dago hemen, no? De bai. Bai. Mate librate, me dijela, Mate, con tomate. Venga, Seibi, vamos. Vamos, ole. Handia. I, Pablo, da, zeba estek jarraitzen tablerua litxe zen. Ez que bestela retrasuak inoa, Bai, no? Bai. Nik, Vale. osea, entzun supongo ondo entzute jaula, baina tema hori de retrasua bai, kela pixkat. Bueno, zein ikuste hau, Wasmak liderra ikustea, no? A ber, Ibonen aurka. Bueno, zeintziok ire ustez hemen hobeto? Beltza, no? Beltza? Bueno, nik uste dati balo beto txurilla, Azkenian... Ja, a ber, igual oain a corto plazo beltza zioko beto. A corto plazo beltza beto ziok, nik usteat. Bai, beltza beto ziok. Bai. De hecho, plan bazekak, se felao. A bestiak entzekak plan asko. Berriro goa atzerapenakin, no? Bai, pero es que gero sartuko plan bitxesa, aurreko partida Amerika. Vale. A ver, al filo bi asekak txuriak, baina dek la pieza menos fuerte, orduan, bueno. Gaina guen aktiba oite zaiok alfila. Bai, asko sobeto ziok beltza. I, ale segurrian, Bai, ondo aide. Vale, simplifika ointziok, oain ja final hori galduta sekak. Wow, ze polita, torre por G2. Bai. Autokoan entziok, o... Erregia ziok hain aktibo que irabazita ziok. Igual ez. A ver. Igual, RD1, ¿sí? Nola pasatek. Ja? ¿Sí, no tablas de. Buah. Pues locura, hau tablas izatia. Bai, tablas de. Bai, no? Bai, tablas de. Rey C2, rey D1 y... Listo. Bai, es que tablas zuan, A ver, Seibi partida urrengoak. Nei litxesea pasako no. Vale. A ver. Bueno, a punto y medio de la clasificación, Seibi, momentus, A punto y medio de la clasificación. Alain Larraña contra Aide Jolasten. Ojo! Ikusi da esentzio que... Bai, ondo, ikusten ian plan hoi. Eta hau zer dek, hau tablas dek izan. Jate baziok beste peoia bai. Ba, bestela, oza... Bestela aldik jarraitu jolasten. A ver, nola irazte ikin hau... Bueno. Ya está, ¿no?
Oraindik ez, ojo. Ya está, se jodió. No sartu zio, bai. Vale. Pues Xabi da Alex da Curiel hor atzian aditu gehatzen. A ver. Oaindik ez... Bai. A ver, Xabi. Venga, txikiri rebantxa inbertziok. A ver, ¿qué dice el público por ahí? Nada. Está callado el público. El público es vago. Obretan zeskau jomen bezinuak. Oi. Orduan entzun nitek igual soinua, baina bueno. Ez, ondo zio. Ondo zio. Gustatzen da peona islau Xabiri, Bai. Repertorio basado en... Polko zio gortikan. Polko zio? Bai, zean jarri indik grupuan. A ver zateiken. Publikoa faltzen ziok. Pena hemen Xabi gehatuekela peon naizlagoakin ezerren truke, no? Bai, ez da gustatzen, peon naizlagoan asuntoa Xabinak. Xabik asko, aurrekoan eba ikusi nitxon, pieza asko aldatzizkik, tio, peon da maizlagoan da. Azkenian hori komen izaiok bestiai. Ja, lagundu iteiok txuriai, no? Bai, txurian planaek aldatzia dena. Eta beltzan planaek, aprovechau peoi aislagoa, emate ziokela ventaja de espazio gehiago, pues, atakatzeko. Normalian, flanko erreian atakatzeko, o beste plan bat izateke bai, zesu tabia kontrolau. Kaso hontan adiez, aldatze ziok dena, torre C1 ez dik kontrolatzen zesu tabia. Ja, pieza mantendu berdizkik, eske bestela. O bestela dela oin, dela ruptura hain. Hori izatitu planak peonda maizlagoakin. Bestakien jolastuken danetan, peona islagoakin jolastuken. Ta txuriakin bai. Txuriakin, alapina. Alapina da, txikize. Bai. A ver, posizionalki ez dekondo geha guntan. Baina, bueno, Xabin joku haitu gehiago taktikak, eta hori zekakona, azkenian, ibalin bai zona finaletan, pues, medio jogoan ez dik balio zertako, baina taktikak beti balio, ikazta aperturan, finalan, beti, orduan, bueno, konfiatze hau. Ja, ezin dik
beste desliz bat euki, hori argi sekau. Beste desliz bat ezin diau permitiu. Bueno, ik esatekena, osea, taktika aiteko pieza berdito, ezin dek allau piezak ere, esasko, ez? Bueno, nahi atezan beti ziokela taktika. Gehiago gutxillo, baina beti zio. Zan tenian aldiz imaginaba, ia izona finaletan. Bueno, baina finalea iritsi arte, ulertzeak. Ja. Venga, va, dama de bi, venga, va, actividad. Bueno. Guain nahi ez, caballo por ese izite baziok txikik, ojo F zutabia irikitzia, Bitu, inintzio. Pues ojo, porque... Hostia, etza gustau hori bate, hori etzak bate gustau, tío. F bidere zei da gero, eske ikustenian torre F8 zitxe torren. Bueno, guain eske behiru defendi guite, guain. Eta guain, ja, eske caballo de dos, txeu, balio, no? Eske, dena indiao al lado. Hola, azkenean beltza sekak ventaja. Bueno, a ver, pero iba a tirar este hau. Ez, guain torre de uno, sekak. Es torre de 1, caballo F3, caballo F3 emate sin zitxola, baina dama por. Eta guain pegia lagaiko, ez? Es que, torre de 1, caballo por B3, ese es. Caballo por B3 zitxe torren berdin, porque mate ziok primera fila. Pero iba a tirar así hau. Vale. Dama E-B, guain dama E-B, ¿no? Bai, para torre C1, lago zerbait, zikrit. Eta behin alainen no, eramatit torria. Ba F batea eraman berkoik. Sekak besti. Ja, pasibo ziok, Bai. Venga, guain bai, Xeibi, guain bai, venga. Venga, Xeibi. Jazak sumaiako kamiseta, Xeibi. Etzekatemen. Vale, probeta nua, edi. Usteate etzekatela hemen, Euskal Herri etzekat. Guainze, dama de 1 para caballo de 2, o lago zerbait, o dama de 1 para caballo de 2. Bai. Ta nola defenditzeik hori? A6 en hand da igual. Dama B8, rei A, eta gero A6 en hand. Vale, deiruan nahi dijun. Vale, baina... Igual hobi hauan dama B8, dama B6, da gero dama B6 da defendi, ulertzeak. Bai, ben no gehiago sekari, no? Ja, baina beste erara ez. Osa, guain nahi ez dena aldau ez dik irazten hori. Irazitek, no? Mutia dira azte eta ziogela. Esko hain dena aldauko ziotek txikiri. Tablas nahi dikin, itxoen, tablas nahi dikatea. Tablas ateakoik dama, guain dama tablas. Ja. Tablas. Bai, ondo ikusi kaldaine gau. Ja, baina obedeto guan igual dama C8 zuzenian. Eta gero dama bider B6, eta gero dama bider A6 defenditzen F baten. Ez que nik usteat dama E bat ez tekela izan ona, porque, bai, amenazatzen nahi aiz, baina bueno, oza, ja pegi bat iraziek, no? Obeto guan igual, baina bueno, vale, no pasa nada, etxio gaizki tablasak. Ez de que maitza txarra, lo que pasa que etxio gualillo, no? Berdik irabazi. A ver. Bi gaztia grosekoa jolasten. Eta tablas dek, no? Bai, tablas dek. Bai. Astasio. Bueno, a ver, zizateik publikoak.
Saia sekak hemen astazio, Ojo! Oso zaila, bai. Hau galduta emateik. Dama belau, no? Zitxekan. Dama belau. Eta ja irazita zitxon. Dama zesazpi da iraztean berdikal. Hau, bai. Oaintze, denbora hartzen pixkat. Bai, rendu merdik, Ojo! Txain, mate ziok F-bin, Kontuzke, astazio beti... G-bin, Erik. Oidek, G-bin. Toain dama gelau, no? Igual torre G3, ya no, torre G3... A ver, que será bestia. Zitxekan dama aldik gelauen jarri. Osa, bain dama gelau iteiat eta ze. Igual tablas, de. F-lau balioik. O F-lau. Oain ari ez hor dama eman torriagatik eta beste bat sartu da jazta. Hori bat Zitxekan. Jare, bai, arrazoik. Bueno, listo. Bai. Oain bai. Jan, jake... Partidón, zuri hemen. Bueno, dena igual atzek gehiago, ez? Bai, zuri elatian ditxon. Hostia, kostatzen nahi zaiok, Recursos hasta... A ver, eske ez dik ematen ez da dama bat, bidazkaki emantzak bat, Si bigarrengoak ez dik balio emeste. Oain bai, oain ja dama. Vale. Bueno, jarraitzeik a punto y medio jarraitzeik. A punto bat atrateik, hasta zioi. Bai. A ver, Xeibi. Contra Alex. Birronda bakarrik gatzen dugu, Bai. Casi que jodiuta zio ya, ¿no? Bai. Porque puntu terdi atea berzio kirugar nahi. Da birrondetan. Osa, hau da beste bat, no? Bai. Igual hobeto beste partia bateako dezitzeitukeen asuntoa, pero bueno, ikusten. Bai, igual hori ingoi hau. Bueno, hau ikusiko da gero azkenengo ronda ikusiko ja defizidua, vale? Vale. Hostia, salia G6-en, Zaitik iruditzen toki ona, Ona alfilia agenda hona emateik? Bai. A ver. Nola hasiek asunto hau, tío.
Vale. Pues... Pues ematik, hirugarren postuan gokela entre txiki... txiki taula zindi. Zenekin. Vale, txiki de jolazten, alain, astazio kontra. Zeok, entre txiki, Argandoña da Ibon, no? Bai. Ta astazio, Eta astazio aldekatea, bai. Ba, hori ikusiko ja, guazemak ikustea Argandoña, venga. Porque, a ver, sei bikingi estik, baina ja etziok asko iteko. Bai, hobeto, Erik. Duelo de groseros. Curioso, erregia Iñigona, ¿no? F7. Bueno, India errei bat dek, no? Antzeko zoze. Hobeto gaude Argandoña, ez? No, qué raro, dama kaldatia zen, roke luzeite zian da txikan atake bat. Mira, bisak, asako jolastuiek beharen artean, 71-25, ikustek markadoria. Ja. Claro, bate entregatze ziren, bueno, entregatze ziren, uste, bai, menolino bai, bintzen. Bueno, Erik, posizio hau txurikin damakin hobeto, ose? Bueno, etzekiat esaten damakin, eske problema guain bazkak batzuk, osea, kasia beltzak, no? Eso tenían erregia bati, osea, erregia aukerro. Bai, puede ser. Bueno, pues oain jugada hau da gero ja ez diat ikustenen gaizki, Alex. De hecho, bueno, okerro etxio. A ver, ¿qué dice el público por ahí? Grosekoak biak, está, bai, horiek. Iñigo Argandoña da Alex Odriozola. Sí, de hecho, curioso, Alexek y Logrio se cae, Bai, rapidetan bai, no? Osa, hemen online bai, no? Bai, baina markadoria hortziok. A ver, Iñigore bai etzik beti jolasten oso serio, supongo. Pieza lagai? Ez laga hau bizik. G2 balio zeokela, otelbit. Ez nik utzi, bai, de... Bueno, Argandoña partida hontan bere klasia erakusten, no? Pablo, césate. Bai. Mucha clase, ¿no? Bueno, este que tiene básico, ¿y qué no?
Etzekit irabaziko iken, baina, bueno, hobeto ziok. Baina lehen hobeto zitxon, onda defenditzen, Alex. Bai. De hecho, peori hori debila izan daike, no? Gero xo. Zein, G bostekoa? Bai. Bueno. A ver, podría llegar a ser. Baina, bueno, momentuz ez diatola ikusten, Hemen ze, belau. Belau torre esazpiz etorrek, no? Ah, vale. Vale, B6, kontrolatzeik. Eta guai. Oen gelau, no? Ja, peoia ezin di jan. Zaldiakin aldi jan, aldi zaldiakin jan. Zaldia galtei. Ostia, baina altzian zaldiakin jan. Pues liadita lesena, Bai. Liadita da... Bueno, azkenengo rondan al rojo bibo ongo, guain. Inigo gitaztia bertian, eta enberti lortuko ikela, así que... Hostia, último lance. Ah, etziok jan, Etziok jan, Ite basitxon torre jebi... Bueno, iba... Hemen ze pasatzeit. Pero ya que está gutxi jo. Ja, momen. Tablas, dek. Hostia, torre por D6, sichón. Directamente. Tabla 7 con. Bai. Bai, puede ser. Oain torre de sortzi da tablas, berriro. Vale, hau ikusik. Vale. A ver, torneo. A ver, Sheibik indik tablas. Eta... Ostras, irugarren postua puntu batea, Sheibik? Bueno, mundu guztiak. Lo que pasa es que Ibon falta, Laugarren hain irgoek, eta 3 puntuz eskak. Eta irugarrenak 4 puntuz eskak, ibonek. Ez, baina Ibonek oain irazi indik azkena. Osea, tablasai balio ziok, Bai. txiki kalian ziok, adibidez. Eta oain bakarrik argandoinak aldik sartu. Sekakela, aldez larrañagakin. Vale. Bueno, si guain jolastu ye, Alexek la... Iñigo, ¿qué es azkena? Ez. A ver. Ah, Alex Larrañaga, vale. Alex Larrañaga. A ver, ikuste jau Ibonena, porque Ibonek irabazte baik, ya está. Bai, empatatzen baik, bai. Osea, empatatze baik, ere bai, no? Oidek. A ver, bai? Bai. Empatatze baik, ya está, oidek. Orduan ikusi berdia hau da, gero haber argandoinak irabazte iken. Aunque sea... Hor, Alex eondek azkena, jolasten, gero ikusteko, a ver zerre balio ziokien da zerrek ez, no? Listua izan dek. Bai. Listua izan dek. Eta ja, lainek ezin klasifikau. Alainek ezin de klasifikau. Bakarrik argandoinak aldi klasifikau. Baina saia sekak, osea, empatau aldik. Osea, argandoña depende de txiki.
Argandoña depende de Txiki. Igual desempate hobiasek aquí bonek. Horia, etzekit. Argandoñak irabazi berzitxona lesei. Ja, partida hori izan de klabia hori. Itxoine, Astasio alde quedatu kanpoan, ahora que lo estoy pensando, ere bai. Zen enkontrazekak, Xeibikin. Guazemak ikustea Xeibina. Ja, emaio. Ez, porque Astasio sekak. Xeibikoan Astasio irabazte baziok, altziok kanpoan utzi di Astasio. Eta bizaki, va por todas, va por todas. Ostras. A ver, bai dek azkenengo partidar, ulertzeak, o sea, ya no hay nada que perder. Bai, hemen aloloko jumerrik. Behintzat a maquillar el honor, ¿no? No se ha creído ni hostias a Astasio. Sandik, trae pa' acá. Hostia, dena handik, Astasiok, Ja, hori ya kalkulata etxekaldara. Baina oain tablas, Rei F8 tablas, dek. Zeba tablas. Dama H6. Ja, ikusti da, bai. Bueno, gero damaki eskurritzen efeiztakit, a ver. Ez que kubritze baitzan, dama bider F6 gero. Eta hor ja ez dek tablas, baina bueno. Caballo H7. Calidadia por 2 peones, o sea, o por un peón. Caballo H7, alfil al lado, bai. Venga, Xeibi. Lo vas a sacar por la tele, digo, por YouTube. Torre por alfilín berdik, no? Bai, etxekak besteik. Bestela dama galtzeik. Ni berdik. Bain torre H-lau ze torrek. Eta ezin dikin F6. Vaya hostia que le va a meter, Ojo, berreta algo así. Dama F6, oidek, dama F6. Única. Tío, ¿qué será ese? Bueno, torre H-lau y muy aguain, o sea, ¿cómo que tío que ese rasco? Horregatik, asko ziok, ¿cómo que tío que ese gauza asko ziok? Si rey G8, torre G4, y a rey F8, torre F4. Bai, hemen galduta ziok beltza igual, La inmortal de Xeibi. A ver, no la remata ziken. Ja, es que erregia G6 torre G-lau, no? Bai. Eta emateik hilda zepela, no? Bai. Hostia, hori ez, no? Ah, torre F-lau. Baina torre F-lau defendu ingo zaiok, Ja, es que Pieza askoituk, lo que pasa que, bueno, le bai torria sortzikoa ez kakateata. A ver si pique, bueno, jaren berko, iken saldilla. Bai. Bai, ez eukitzeko bipe hoi pasau. Eta ere bai ez... Etio justen alfia tertzen, vale, B6 normal, dama de sortzi... Oso ona, dama de sortzi. Ez ateatzeko piezak. Ez que Astasio eta Xeibi dituk estilo oso antzekoa. Igual H-lau, O dama B6. Pasa que... Es que beltza ya zita, ziok hemen. Osa, material gehiago zekak. Pero bueno, erregia gaizki zekak, Ja, baina txuriak zekak erregia asko sokerro, Pablo?
Txuriak baizekakela erreia gaizki. Bai, alfil txuri horrekin. Alfila F1 sartuko dik. Bai. F1 eta agur partida. Nola esatekik, feliz hostia, amigo, no? Bai. Vale, hori honaek. Dama da iru honaek. Dauen alfila kendu berdi. F2. F2. Beharrezkoaek. Eta bueno, i. Astazio berdina, mate ajundek, eta ez tik eman, da, a ber. Caballo 5 y feliz hostia, amigo, ¿no? Bueno, etxekit, ti. Igual Xevi que emango ziok feliz hostia, amigo. Toma, txeboz. ¿Toan gelao? Ojo, gelao. Jaque. Ya, igual perpetuo, nahi dikatio. Ze perpetuo, G-Bost, toan G-Bost eta G6, oidek. Feliz hostia, amigo. Dama por C-Bost. Pues irá a situación, guain Xevi. Vamos, Xevi. Hemos ido a maten torneo guay. Guain argando ya jarriko yao. Porque Xevi hemen ya irá a situación. Ahora argando ya kindiziken bere txeko lanako, ez? Que va, galdu indiki. Pues agur. Pues vale, ya está. Argando ya galdu indik. Zeinekin galduik. A la rañaga aquí. Así que ya está. A ver. Y Xevi partida jarri aquí. Bai. Bai, hasta eso que eres laus skak eta ya está, ya. A ver, ni jarri kendu ya Xevina pentsatuz ya inda zitxekala, ulertzek? Bai. Baina, bueno, hasta... Besa. Dama de bost, oain, pum. Oidek, ona. Wow. Y oso fuerte jolastu partida hau, Bai. Alfil por H6 hori sartu ziok, bildurri gabe. Horiek bere jokua, tio. Xevin jokua horiek, tio. Pasa que aurrenengo partietan ikusi ziot como konservadoreo bezala, ulertzek? Bai, nervioso zitxon, hasieran. Eta buen lastaituek da bere jokoa idekte. Bueno, pues... Guazemakitea repasua... Bueno, txapeldun ibon. Ez, itxoinai. Faltaek Odriozola, no? Vale. Eta Xevi makila huindik txapelketa, Bai, makila huindik. Betxo, inigo kiren partida puntuta bai. Laugarren ari. Tamen se basti egiten tablas, ja. No, eta ditu. Vacila daba de cao, que no. Haciendo el indio, Villa. Haciendo el indio. Porque men no me joda, sí, o sea, sin deck, que se rin. Imagina guay, torria jatezio que la beltzak. Vale, tablas deck. A ver, de hecho, txuriak aldik irabazik gehiago beltzak baino.
orduan Barcelona, Siestik, Ibon, Alex, eta Estazio. Bai. Hombre, Alexek tablas hauekin, supongo txapeldun bezala jungo ekela. Bai, desenpatekatik emate behiet. Venga, chavales. Estos están haciendo mucho el indio, ¿no, Eric? Joder. Vaya dos. Están haciendo el guquesh. Esa Eugenía Gafaldu Merdikela. Y jendiak afaldu inberdik, Alex. Vaya dos indios, tú. Ja, gau esaide egiten da dena, eh. Biarra arte nahi dire hemenean, finalmente. A ber, lagatzik entorria kurielek, parre batzuk ingo nizkian, Sí, pero torria lagatzen nahi ze. Bueno, entzekit. Igual ese calidad, imaginatzeaiz. Esa pieza. Destia finala, hori esan, zera egiteko txeritan. Menos 2 puntu, emateik ordena horiak. Jaque la torre xegane, torria jaque. Ez, klauta sitxon, ni. Klauta sitxon. Vale, bueno, pues... Txapelduna izangoek, a ver. Desempatia gatik eta hori. Alex Larrañaga, Alex Odriozola, ondo. Sorionak, torneo ona. Bigarren Ibon Dominguez, eta hirugarren Astasio. Eta, bueno, gaztek, hau izan gea pikongo xake, gaur kolaboratzaile berriakin, nebalin baezue urrengotan ebai egotia utzilaik asko, eta ikusiko gea urrengo batean, bale? Saiatuko gea, Espainiko txapelketa retransmititzen, autonomikoa, pues, oier da hauekin. Baina, nik eskontza bazekat, orduan etzekia talko jaten. Baina, bueno, saiatuko gaituk. Igual Pablo lagunduko ziak, nera arreba eskontzeken egun hortan, ose, Pablo. Lagatziat kontraseina da venga, ahí. Vale? Bueno, equipo, saitu. Agur. Agur, equipazo. Gabon.